there lived a humble family of farmers, Bagan, his wife Carrie, and their spirited son Gasi. One pleasant morning, the family set out to their farm. Gasi's eyes caught sight of a peculiar round object hanging from the branches above. Bagan explained that it was an abuos hive, a home for abuos that contained precious eggs. Moved by Gasi's insight, the community returned the eggs to their hives and committed to planting more trees, inspired by the abuos' role in ecological balance. They celebrated a festival of tree planting, symbolizing unity with nature and living a legacy that highlights the importance of small creatures like abuos in sustaining life on Earth. Ladies and gentlemen, let us witness the story portrayed by Cluster 2, composed of the barangays of Bugasi, Taptabagan, and Karibkib. This is contingent number 6. Ko, agpermikan, taytay taltalunin. Nasa papay, nana. Alapas pasam, ijay tayo tumanganin. Agpiplit tayo, Jay, nana. Intayo kit din. O may tekras ko, Jay. Ay bakit? Dimlip-lipatan tayo ganun tayo. Kasaganan lakay. Intibit mangalin! Nalinlinong sa ijay daktil na kayo, anggal! Ijay tayo lahat tangaro din! Ano dito nagtibukil tanga to, tata? Kay at balay ti abubos. Sa daktil na pweso, nagagusat lugan. Itayalaan tayo tuktok! Pangal! Tuktukin, tuktukin, tapos ang kagagayamin. Patagin, patagin, paspas ang puso magagatin. Darasen, darasen, sumalot at puri si Paren. Kapus, kien si Ramen, alam ikaw sa Oh, naitsamba tayo sika! Pulutan ng rami Sangsang kamay sa akong pulos. Iwanan mo na beauty pulos. Garong ito na simbe. Rimbakan niya mga tube. Sa mga kaunan. Yamanin inutek. Anang
gagamit ni aglaw lang. Oh, but now oh, but now init ang tagainan. Basta hugos ka, anaanin, magukay dilig, kagit, kagit, Nanang! Ang pulutut itlog niya buos! Pangasim, Nanang! Tati abuos, kaya protektaran na digiti kayo. Tapos di dada Ellen, di nadadawil na insekto. Kaya't na nasawit, o at ado ti abuos, at adumet ti maprotektaran na kayo. Wen, iso nga isuglit tayo tagitay itlog iti abuos di umugta. Agmuna tayo karon, di ato kakayon. At gamit na giti abuos sa mga